Hayi sithanda ukubingelela bonke bahlobo bethu emabandleni onke nasezweni lonke. Njoba nibona ukuthi izwe siphila kulona abazalwane lihlaselwe lesifo, abanye sebasichaze bathi umbulalazwe. Maningi amagama abawachazile alesifo, futhi sikhona. Ngiyacabanga ukuthi umuntu longaphilile engqondweni longaphika ukuthi lesifo asikho. Ophile kahle engqondweni uyabona ukuthi vele sibhekene nesifo esimadima esingasichaza ukuthi asizange sibe khona kule minyaka. Lokunye siyafunda eBhayibhelini singathi sikubanjani. Uma sifunda le encwadini yezikronike, Solomon esecedzile ukwakha indlu yaNkulunkulu, waseya kuNkulunkulu ke ukhuleka. uNkulunkulu wabonakala kuSolomon, wasesho ukuthi le ndzawo ikhethile kube igama lakhe libe khona. Kuthiwa ukuthi noma ke evala izulu noma kubhawuba kasifo noma kuza sikhonyane siyingozi kakhulu. Thine-ke namhla asisathi isikhonyane ukuthi into enjani. Nami ngasibona kancane ngisemncane isikhonyane sifikile endaweni esasikuyona, asishiyi lutho, sidla yonke utshani, sidle konke, sale kubovu nje ngokuthi segwadule. Manje nalesifo lesinaso namhlanje siyafana nesikhonyane, siyafana nesifo esihlabesele umhlaba wonke. Njoba siyafunza kumabonakude, siyezwa endaweni eziningi phesheya nakwezinye izindawo, oZimbabwe, eSwatini, eLesotho, ikoloni yonke ihlaselwe kakhulu yilesi sifo. Kuye ngesinye isikhathi-ke uma silungiselela le nkonzo yemkhuleko, ngakhulumisana nabanye bazalwane ngathi kulonyaka aseke sishintshe uhlelo. Uma sizongena kule nkonzo ya 21 days, kungabi ngathi sicondana nebandla nje kuphela noma nathi kuphela. Akube inkonzo yomhlaba, sikwazi ukuthintana nabanye. Sizamile ukuthi ngoba singale ngaseSwatini sine umsakathi kuthiwa iphimbo lebandla, sizamile nakhona ukuthi sifone ukuthi bazalwane sahlaba inyanza le impela ukuthi akusukunyweni sikhulekele lesifo, ngoba siwaqedile emakholwa. Sesinamakholwa nje ngegama. Uma ubheka uzobona ukuthi emakholwa amaningi aphelene lesifo. Emabandleni akukhondeki, eziposini akudlaleki, ey'ntweni eziningi nje lesifo sivalile. Kuyazanywa ke thine nomengamelo welizwe lakithi ukwazama ukuthi kuvalwe kuphuma nokungena
kodwa lesifo ngathi sidlanga kakhulu siyaqhubeka manje kwavukana kimi ukuthi kungathi singakhulekela lo mthandazo ube umhlaba wonke ngoba ngiyakholelwa mina ukuthi uma ababizwa ngegama likaNkulunkulu abakholwayo bangakhuleka uNkulunkulu aphendule kuncane uNkulunkulu lokho akhuluma ilanga linye sifo sipheze inyanga sizwile ukuthi ke nenhlanganiphi odokotela bethu bazama professor bazama kuhlanganisa imithi yokusiza isifo kungathi likhambe lisengakatholakali kahle naloko ke thina esingamakholwa bufuna sikhulekele ngoba kuthi asidukise endleleni yokukholwa ngathi uNkulunkulu uyehluleka uNkulunkulu akezwa yilesi sizathu ke sesimile ke namhlanje ukuthi sesiuhlaba umkhosi konke amabandla yonke izindawo nakubo bonke bakhona sinabo lakithi kunabaprofeti kunabashumayeli nabavangeli okunye sokumile imvusethe imile athi wathi qhubeka ngalesi sifo sibi singoti embi siyathuthuka futhi siqale kungathi lesifo siqondana nabantu abadadlana laba ko-60 years kuyaphezulu kona mhla senjalo lesifo singena ngisho nabantwana njengoba isikolo siyabadla siyabaqeda manje ngihlaba umkhosi endaweni zonke impela emabandleni onke lathandazayo sibite uNkulunkulu kuba asiphendule kulesimo sinje ngiyothanda kusho kafishane bazalwane ukuthi kunamazwi abhalwa nguJesu kongathi wayebona sona isifo sanamhlanje uma sitawungena enkonzweni emkhuleko sikhuleke kungathi emabandleni onke ethu lamazwi angaba singawafunda ahlala khona akhulunywe nguJesu ngiyacabanga ngifuna kusho ukuthi kungathi inkosi yethu uJesu yayisibonile lesimo esizobhekana naso ngoba siyabulala bahlobo bami akufuneki sithathe lula kungathi into lengekho yalesifo lapha encwadini ngiyacabanga incwadi kaLuka kunamazwi akhulunywa nguJesu lapho encwadini kaLuka isahluko sika-9 ngiyathanda noko ukufunda verse 23 wayesethi kubo bonke uma umuntu ethanda kuze emva kwami makazidele thabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele Amandla ethu thina kumakholwa impilo yokuthandaza impilo yokuzidela sifune buso baNkulunkulu Jesu ngathi uyabona ukuthi uma ngeke akhiphe lamazwi abhekise kubafundi bakhe noma emabandleni noma ey'ndaweni zonke ukuthi uma umuntu noma izoni libona linjeba kwethu lidinga abantu abazozidela bathabathe isiphambano sabo bangilandele yona impilo wona amandla ekukholwa thina bazalwane ilapho sikhwendla khona
ekuzideleni sithabathe isiphambano sethu silandele Jesu. Amandla ekholwa impilo ukuzidela nokuzela ukudla. Yoba isimo sinje bakwethu sonke esilalelayo, uyakholwa awukholwa, isikhathi sokuthi nawe uzidele uthabathe isiphambano umlande uJesu. Noma umkholelwa ke Jesu, kodwa sengincenga ngegama lika Jesu. Nasi isifo, naku kufa, naku ukugula kuphumela emhlabeni wonke. Akunamakhosi, akunashefu, akunabantu benkosi, asinambhishopi, asinamshumayeli, asinamprofeti. Siyambamba lesifo. Singakubamba lesifo asikuyeki inhlanhla tusinde. Sikubamba kuphela umoya. Hleka ukuphefumula. Hleka ngisho ukukhala. Hleka ngisho ukuchitha amandla. Kurega isisu, kuvaleka umoya. Manje ngihlaba inyanza leyo bantu benkosi, asisume sibophe izandla tinyangawo zethu sikhulekele lesifo, singaya kuNkulunkulu yezwa. Akehluleke uNkulunkulu wethu. Akukho kumehlulayo uNkulunkulu. Emandla ethu thina makholwa impilo ukuthandaza nokuzila ukudla sizidele. Sifune ubuso bakaNkulunkulu. Olumlaze nginawo abantu benkosi namhlanje. Uma ke sifunda le ncwadini ezikhoronike, kongathi ke uNkulunkulu uvela lapha kuSolomon uma sayakhile lendlu. Uthi lendlu le yilapho kokhuleka khona. Kunamazwi awasebenzisayo uNkulunkulu. Uthi uma abantu bami bephenduka bezithoba, mina uNkulunkulu sezulwini ngiyakuzwa. Ngiphilisa izwe labo, ngithelele isono sabo. Asikhaleni bantu benkosi, sikhalele izwe esiphila kulona. Okunye thina emakholwa kakhulu thina simathi uJesu esindisiwe, sikukhalele ukuthi uma umuntu efa engatshani naNkulunkulu, engasindiswanga, uye kulahlweni kwaphakathi echibini lomlilo. Lapho ke wakhona ukukhala nokugedlezela amazinyo. Empilweni yami kulezi insuku, uma ngiva nje kubantu bafa ngalendlela, enhlitweni yami kuvuka umbono engawubona kudala. Uma ngaphosisi kufanele kube labo bo 50 something. Wolo mbono wangenza thinikele enkosini. Ngangibuye kwenye indawo ngoshumayela. Ngafika ekhaya, akhumula ingubo ngalala, ngangena engubeni ngalala. Ngalobo busuku ngizangilale. Ngathatheka ngazumeka. Ngawubona idame elikhulu. Nelwandle ngangalazi kalolo langa. Kodwa athi bese ngifika elwandle ngathi nanga lelichibe engalibonayo. Ngabona idame elikhulu, ichibe elikhulu. Abantu begcwele lapho echibini. Uma ngisonzela ngibuka lelichibi, kunabantu indlela babakhala ngayo ayichazeki kimi. Sengineminyaka kodwa aliphele lobo phupho.
bebekhala abantu besha mina ngangaphandle becela ukuthi ngibakhiphe lapha kuleli chibi leli chibi kwakungende emandi kwakungamafutha abilayo bonke abantu begcwele lapha emafutheni uma manje ngimbamba lo muntu umkhipha lapha umkhiphela ngaphandle ubhonqa sonke lesikhumba asale shila ukhala kwakulapho yiko kwangenza ngithi ngema kuzobe namhlanje kukhipha labo bantu labo abasechibini lemafutha bethoseka kule chibi manje uma abantu befa ngale ndlela liyabuya le film la chibi la bantu begcwele lapha emafutheni bekhala manje uma umuntu afa engatholanga Jesu uya kulelo chibi la nguna phakade tibungu takhona tifi umlilo wakhona ucishe imini ebusuku abapheli abantu bayasha ngabathuthezela kwaze kwasa bakhipha abaninzi sengigciniwe funa kuyeka bakhale labantu lapha abasala lapha echibini ngibuyele futhi ngabakhipha lema ngasafuni nenyama yami ngasavumi kodwa balapha echibini manje uma ngibona lesifo ngendlela sicitha ngayo sibulala abantwana bethu sibulala amakholwa sibulala abefundisi sibulala ababhishopi omengameli amakhosi kuyabuya ngathi nayi lento engayibonayo manje ukuze bantu benkosi siphephe kulesifo ube sihambe sozithoba phambi kaNkulunkulu siphenduke etindleni yethu etimbi sivumela umhlaba wonke silingisa uDaniel masa athandaza Daniel wavumela abakhokho bakhe izono zabo lesikhaza namhla kusona sokuvumela ibandla lakho nomzalwane wakho ukuvumela umhlaba wonke ngoba ukhongathekisile lesifo simboza umhlaba asikhulekeni sikhulekele iParliament khulekele ophethe umengameli nebhodi yakhe sikhulekele ezempilo sikhulekele amaphoyisa ngoba nakhona kumatima sikhulekele amathishela sikhulekele amanesi asenkingeni kakhulu ngoba lesifo asimiyeke ukuthi nginesi ufake lokho lemhlophe ufake emachuzi siyamngena naye no principal asemncenga ukuthi ngiprincipal phethe isikole asemncengi lamlelani bantu benkosi kodwa lempilo ifuna umuntu ozozidela thabatha isiphambano sakhe alandele Jesu azithobe phansi kwesandla sikaNkulunkulu uNkulunkulu Yesu ngesinye isikhathi ngathi akuzwakali uma ngifunda namhlanje bengifunda ngicabanga uIsrael abantu abayeze abahlala 40 years eGibhithe behlupheka bekhala yaphela 40 day kongathi uNkulunkulu akezwa ukhohliwe ngabo kodwa uma sevela lapha entabeni eSinayi evela kuMoses uthi ngizwile khala kwabantu bami ngibonile hlupheka kwabo ngiyazazi izinsizi zabo ngawo ngehlele mina eNkulunkulu bengibephule kule nkinga bakwethu
sifuna sibakhulekele abantu benkosi siphume kule nkinga, phume kule nhlupheko, phume kule sifo. Sikhulekela lezi oprofessor abaqwaninga ngalesifo, sibakhulekele kuthi uNkulunkulu abanike ukuhlakanipha. Uma kuhlakanipha okukona kona, uthi Solomon, ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Bantu benkosi, yilapho singaphephela khona. Isiphephelo sethu sekuJesu, isiphephelo sethu sekuNkulunkulu. Sivume amacala ethu, sivume izono zethu, sizithobe phambi kwakhe. Yena uNkulunkulu uyakusiza. Amandla ekukholwa, impilo yokuzidela, impilo yokuthandaza, impilo yokuzela ukudla, funda iBhayibheli, uzinikele, ukhale inyembezi, ungazenzisi. Ushilo kaNkulunkulu lapho ekuthandazela ukuthi akufuneka sinyukubale, sikhombise ukuthi ngathi sinyukubele. Uma ukhuleka yiba kahle nje, ugeze kahle, ugcobe amafutha akho, ube umuntu omuhle kakhulu. Yebo, lesasikhathi kubantwana bakaIsrayeli kwakudinga siphume lapha kuchithwa izibi khona emlotheni, siyombatha amasaka, siyithele ngomlotha, sihlale khona lapha sicele uNkulunkulu. Thina namhla sinikezwe umyalo ukuthi asigeze sibe bahle. Kodwa angisho mina ungakwendi lokho. Uma kusho ukuthi kwende nokuphuma uyahlane, uyesigangeni lapho ukhuluma noNkulunkulu wakho. Mtshele uNkulunkulu, khale isizwe lakithi, khale umhlaba, khale bonke. Ungakhethi ibala muntu, ungakhethi ibandla lakho, khalele bonke abantu. Yona lo mlayezo abantu bakaNkulunkulu ngithi batawukhuluma ngafishane, bakhona bashumayeli, batawukhuluma nabo bahlephule kule ndaba yemkhuleko. Lo mkhuleko 21 days wona bazalwane, ube sifune ubuso bakaNkulunkulu, sikhale uNkulunkulu wezulu, uNkulunkulu yezwa, uNkulunkulu yaphendula. Amandla enkholwa, impilo, usithandazo uJesu. Uma umuntu uthanda kuze mfaka wami, akasidele, thabathe isiphambano sakhe angilandele. Athi bulale, nawe zibulale, bulale nawe. Akulula ukuthi uyeke kudla, akulula ukuthi unyukubale, kodwa nanti izwe lakwethu liyabhubha, liyafa, liswela amakholwa nabantu bakaNkulunkulu abathi awusukuma bakhuleke kuNkulunkulu wasezulwini. Inkosi yomusa.